Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Hagani ka kanti, lai puengyot kinong siat suloi nagani ka jela Meghalaya. Kibala syampang bat tebet ba, hagani ka jela kai, kilalat isyamenta, ha ka Jacob ka balalong, hasorba Guwahati jong ka jela Assam. Kabala sedang nadu ka kat kendai terek mentau nailar bat ka bankot, ha ka apsau terek mentahi nailar arjar ka kendai. Yak bala tep kumka 7 North East Shooting Championship. Ha shuwa ba kini kinong ilakai ha ka jing siat suloi nagani ka jela Meghalaya. Kinmi nagani kinong ba Shillong, ha ka kandreu terek mentau nailar arjar ka kendai. Ka Shooting Association of Meghalaya kala pelong ru ya ke jelang kitbok ket ruyang ya kini kirang bat kithai na kini ke jela bat ya kini ke jelang la pelong ha Meghalaya Police Shooting Club Range kabaran ha Police Reserve Shillong ha kini ke jelang lai dan rekat ru president u vice president bat u general secretary Jong Kaseng Shooting Association of Meghalaya bakan top yu ba John F Karshieng u Davis NR Marak IPS bat u ba Neil Shooting ringkat ki bahieng bahasam jong kini kinong ilakai. Kini ka North East Zone Shooting Championship kini tang ka pihak benta ka National Rifle Association of India ban pendunai ka jingkia ke jumdut jingsep ikinung lekai. Pi kalau ni benta nganda kwa qualify ban lekai ka nationals ngahap ya le ka pre-national. Ti shubu hadu kubasan stem sha ka pre-national ka julong tang sha ada sha Bengal Nesha Delhi, Nesha Rajasthan, Nesha South Kerala, Nesha Chennai. Di dari kita cakap cengai kinong lakai, kadang bun ke jinglut pisah, kadang bun ke jinglut keporu. Mentaru kani long championship ru ke long menta gadu kat kendai tarik gadu arusau. Adi sitayoi, gadu mandi tu sarade. Di sitayo katus ni gadu kali ke school ke office ke tendri balik lek sekabar le bu sok kata ke south ni sasgi bat lek banwan di ke national body ke rai ba gidi pen pihak no di ke north east states gidi pen conduct la kajong bakadi kita kadi ke demand jong ni ki state bat ke national body kala menjur bat kala ai tolong di kini pada kaya on rotation system mentau sistem kadi Guwahati Assam. Sistem manuan kan dia po Infal, Manipur. Dedap natu kan manca Dimapur, Nagaland. Ara jar aku arde kan dia yang kapali jongka Meghalaya ban host. Hakani ka 7 North East Zone Shooting Championship. Ka team strength jongka jongi kalong hadu lai puing ngut buta. Bat senang bat kantai. But junior but senior. Kantai dan total kadwing ngut. Pertama kisah rang. Expectation number one hi kadai ba banai exposure ki kena. Ba por be practice hapo range state la jong ka score ba sakai 390 out of 400 and report balik competition ba kiwi ki state kapoi ka jing khnyu ka jing ma ka jing long nervous di ki score jong ki bat sedang man duna te kindayo exposure kumne kawan ka confidence ba dan ki we state salia ngim pakat sto ngim page sto ngim page betang ka target la jong ni kermen ki kani galong ka way ni ki rinsan ka bangin yo lat pen kre ya ka national games te indang ya ka department bakin pak ya official communication chumi bakin khot ka je kan kumlung ni penbet ka ni ka Meghalaya games let's say nginum la ben le berkhot let's say la ben le belum menakani Manipur North East Olympic games ka bangi long Manipur menakani pelong tak kenba khat atli disiplin te ngim la ben ong kat atli ngin yarai sarkar ben pelong ni tak shong hab ya penbet ka shong ka jing lak sarkar du kan lu kan kasya te ni sokomen ku ba sarkar kala menjut din ka jiakren ko bol ba kila menjur pelong ru ya ka CSR outreach summit na ka punta ka national game ikani ko di ka lat kalenti
ni ka bangilan ng yakran sokar kumo ba min ka sokar kadon ka bor kadon ka lat kan ti ban khot ye gini company ke bere tu ka India bakin invest sa ka sport mamta jumi te nga so katar ko di ko biga lenti ngitip ba kadon ka rule jong ka squad India badi ban ka CSR ka de kamut corporate social responsibility kamut na ka jing yo nom ki company ka chika bin siu ka chana la bha iki bakin IR% syaka CSR tiki bon hi ki pelakam CSR ki bubun jek kam dan ki pelong wan china pankana lali ki tei ki school ki bi kitai te ni ne karpat soka ko pen bana minen lumba u jingkran chi minister minen hamaran pulo te ni da dok ji sokmen ji somu sokar ka shimi ki sen jam ki panlong ki la ki ban nang penroi shu ka jingi da ka sport ha ka jela jumu sakawe ka mengamut banong ba kawai na kita ki khat nyau tuli ki UN SDG ki Sustainable Development Goals ki baki pertai ki river fight kila menjut kawai ni kita kata good wealth good health and well-being de ka sports su kamu chata ni yo ka kwat ka kya lemba ka sports de ni dak ka jeng sokran bat ko pi im taksir ni dal me ka shooting range juga police bagi pekre apa ni mo ni ai kulai ni ke bok ye ki ki kna jui lai huingut ki nyele chinrang ka thai mani shimbata ha ka 7th ka North East Games aka North East Shooting Championship agwati ka banlong na du khat dai tarik hadu ar soft tarik ni kerban bagi nyo hi kita kema mo kumbang lai yo mencim senam hapo Manipur wat happening ke jing stom ki bobuan amar ngimdan ka range ka babyang ka 10 meters 25 meters ki dan ki long range ki outdoor range te nyapan ai kublai yu spai wala la ki ai ni pori ban kot palat mani yo ban la ka hintei tang hak sondi yo ban practice hintei tang sondi tang khat e wai ki si jai te katar ni yo tang ba ar ta la ta sa ta khat ki ai miki wala kataru tempa ko ji sungu hak jing bam dan ka range ni la ban pen mi gi no ile kai ketika sport ke pementoy ya ka mental well-being ya ka jing perkhat angkom perkhat ka shooting sports ketika bayarap nomor ki brio ki hap concentrate ba balik akan ka sport shooting ki hap ban penengkam ha yang jing mut perkhat ki hap long ka jing perkhat ko disiplin ki hap long ki bajai-jai kimla ban long ki bodomriak akan ni ka disiplin nomor kalong ke ba kenjai ke jai-jai ke ba concentrate don target yap concentrate bi mo dengan soba ma kwa ru ban nimpat la ong komung ni le igani andre ka shooting but kiwi sport kidon skill sport kidai ki high priority sports discipline bala notified the government of India ni dengan keren ke soccer Jingsha throughout India kini ki CBSE school ki ai marks lada phishim pa haki high priority sports kidon ki sports kyong ka marks mo chika kimi pa kin chamai ki kna school bikini ka kai sport jingsha lada ka don kum gota ka marks mo ka aka in ko bakile ka CBSE dingi bun hang ni digi board mo school board ngirang apu ya ka education policy lada ka education policy ru kala ban krisyan ya ka sports katakan salah ketik susu ya ki babol ki samla jugi ni jela ban shlur ki kemik pa ki shlur macam mata ngaso ban ong ba ni kermen ba lengba kan ka kini championship ke bengil simbata kan salong ka jingkermen ke bakrau gi kena juga